ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa mbere ndwi ni kwigenekerezo rya 20 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiri kugenda biba. Turaza kubabwira uko FDN bihagaze mu bice vya Minembwe aho mutamaza kutubwira ko byifashe gute. Urakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Reka makuru yacu tuyahera hano mu bice byo mu cyo hagati. Ni ibice mu by'ukuri nakubwira ko ingabo z'u Burundi zashyizemo ibirindiro bikomeye cyane. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye turaba ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Muri amakuru kandi turaza kubabwira ko hari amakuru akomeye ari kuvugwa bidasanzwe, aho rero twirwane iri gushinja General Kayumba Nyamwasa umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi gukomeza kubabwira ibikomeje kugenda bivugwa, aho kuri ubu hari imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba ijyanye n'imirwano bitari kubera Nyabyondo, aho kuri uyu wa mbere muri territoire ya Masi muri Kivu y'Amajyaruguru urugamba rwakomeye. Turaza kubyinjiramo mu buryo budasanzwe tubabwira ibiri kubera kuri base tactique. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera kuri axe routier Sake Masisi Warikare. Turaza kandi kureba tempe nocturne. Turaza kubabwira ibiri kubera Kahira ndetse turebe ibijyanye na obusiere do 120 mm ziri gukoreshwa. Turebe opération tempête nocturne, turebe des organisations dispositifs défensives de M23. Turaza kandi no kumva nibi ngibi umutama atubwira ibiri ko biragenda biba ku zindi axes z'urugamba, aho ari buze kutubwira indi situation idasanzwe y'ibikomeje kugenda bibera ku mupaka wa Kavimvira. Umutama uratubwira ko Kavimvira bimeze gute? Reka dusimbukire rero ubwo mu bice bya Uvira bwana mumenyesha makuru. Mbabwire yuko urusaku rw'imbunda rukomeje kugenda rwumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira, aho ubu tuvugana turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye tunerekeza Kavimvira nawe atubwira uko bihagaze. Ni ugusubiranamo bivugwa neza yuko turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho bitangazwa ko u Burundi bwasabye kimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi kubahuriza mu biganiro n'u Rwanda. Turaza kubyinjiramo mu buryo bw'iramvuye turaba biri ko biragenda bivugwa ku makuru arabana n'ububanyi n'amakungu. Turaza rero kandi no kureba ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'ihungabana ry'umutekano mu bice bitandukanye, yaba mu bigenzurwa na M23 aho Wazalendo iherutse kugaba ibitero ndetse n'ibiri kuvugwa mu bice bigenzurwa na FRDC. Turaza rero mu buryo bw'iramvuye kuraba ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara. Turebe Compagnie d'Asate, turebe Groupe Patriotique du Peuple Congolaise GPPC yagabye igitero gikomeye ikoresheje imbunda za PKM na za RPG-7 ndetse na za grenade. Turabwira ikorera mu misozi ya Kahira. Turaza kandi kureba ibijyanye na unité de tir de précision, turebe ibiri kugenda bigaragara. Turababwira kandi bikomeje kugenda bigaragara Kicanga, Katare ndetse na Sake. Turaza gukomeza kugenda turaba ibiri kugenda bikorwa na Demiape, aho bivugwa ko ari bamwe yakomeje kugenda ita muri yombi ikurikirana yo gukorana n'umwanzi. Turababwira kandi biri kubera bokumbirwa na Tongo, turebe ibyagaragaye. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Nyabyondo mu centre aho M23 ikomeje kugende ishyira biro administrative. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye, aho de brigade ya 31 iri gukoresha intwaro ziteretse ku bimodoka. Nabyo turaza kubyinjiramo tubabwira ibiri kugenda biba. Banywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni munyemere duhere Nyabyondo tubanze tubabwire ibiri ko biragenda bihabera
mbere yuko turi buze kwakira umutama agenda tugezaho ido n'ido ko biriko biragenda vyibonekeza, ndatangira nkubwira ko kuri uyu munsi wa mbere ndwi kwigenekerezo rya 20 Gitugutu 2025 amakuru dufite nuko mu mujyi muto wa Nyavyondo uherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru wibasiwe n'imirwano ikaze hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo nk'uko byemezwa n'abasirikare bo mu rwego rwa G2 l'enseignement militaire. Imirwano yatangiye hagana ku isaa 7 z'ijoro ubwo inyeshyamba za Wazalendo zishyigikiwe n'amatsinda yihariye ya FARDC zagabaga igitero cyo kwigarurira igisagara kwigarurira uyu mujyi uri mu maboko ya M23 kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Amakuru yemeza ko M23 yari imaze amezi arenga 6 igenzura Nyavyondo ikashinga base tactique ikigo cya operation za gisirikare gikomeye gihuza Masisi, Kisake na Kichanga. Uyu mujyi ukaba ari point strategique aho rero uwugenzura abafite uburyo bwo gucunga neza inzira igana Goma no gufunga passage y'ingenzi ya axe routier Sake Masisi wari kare. Nkuko rero bigaragara turabwira ko nkuko umwe mu basirikare 23 utifuje ko amazina yatangazwa ariko ufite ipeti rya Lieutenant Colonel yaduhamirije ko imirwano yatangiye ubwo ibirindiro bya M23 byari biri mu misozi yitwa Kahira byagabwagaho ibitero hakoreshejwe ibisasu bya Morotsen 90 mm byitwa Obo ndetse n'ibyitwa Obasi 120 mm bisasu biremereye byifashishwaga mu kurasa kuri ibi birindiro. Nkuko rero bigaragara ya FARDC yari yatangije operation Tempte na Kuturene bivuze umuyaga w'ijoro, igikorwa cyari kigamije guteza disorganisation dispositive defensive de M23 no gusenya imirongo y'ubwirinzi ya M23, ariko inyeshyamba za AFC zari ziteguye zakoze icyo twita riposte coordonnée, igikorwa cyo kwihimura giteguwe mu buryo buhuye bifashisha imitwe y'ingabo zazo zarimo brigade de reconnaissance, brigade y'ubutasi n'ay'amasasu yihuse rero zari ziri mu majyaruguru ya Nyavyondo nkuko amakuru atugira bigaragaza. Imirwano kaba yaje gufata indi sura iyi ntambara y'imitwe guerre de position aho buri ruhande rwa rushize imbere mu wavre defensive to offensive ibikorwa byo kwirwanaho no gutera icyarimwe. Ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo, FARDC yakoresheje compagnie d'Asate amatsinda y'ingabo zishinzwe gutera mu buryo butunguranye ziturutse Katare na yitwa Kichanga. Umutwe w'ingabo za Wazalendo witwa Groupe Patriotique du Peuple Congolaise GPPC niwo igitero by'imbere ukoresheje imbunda zoroheje zo mu bwoko bwa PKM na za RPG-7 n'ibisasu bya grenade. Bari bafite intego yo gufata imisozi yahitwa Kahira kugira ngo barase ku birindiro bya M23 biri mu isantre ya Nyavyondo. Ku rundi ruhande rwa AFC M23 akoresheje ibikoresho bigezweho bya gisirikare byitwa drone tactique de reconnaissance, zini drone z'ubutasi zo ku rugamba zari ziri hejuru mu igisagara kugira ngo zigenzure aho ibirindiro bya FARDC biherereye. Zifashishije kandi unité de tir de précision, amasasu y'abasirikare barasa b'abasenepers bari bari mu nyubako ndende hafi ya centre commercial ya Nyavyondo, aho rero ingabo za M23 zakoresheje technique de feu croisé, uburyo bwo kurasa mu buryo buhuye buvanze, aho ibirindiro bibiri birasa ku ntego imwe bigatuma umwanzi atabona aho ahungira. Guhera mu masaa 9 za mu gitondo abaturage benshi batangiye guhunga igisagara cya Nyavyondo ahungira mu bice bya Kichanga, Katare ndetse na Sake. Umuyobozi w'agace ka Masisi Richard Mushangurusa yatangaje ko imirwano ikomeje kandi yageze hafi y'ibitaro bya Nyavyondo, avuga ko abarenga 7,000 bamaze kuva mu ngo zabo. Ivyo byemezwa n'umwe mu barwanyi ba Wazalendo wagize uti turwana hagati y'amazu y'abaturage, ibyo bituma tutabasha gukoresha intwaro ziremereye cyane. M23 yahishe mu mihanda mito mu mujyi. Amakuru atangwa na Demiyape ubutasi bwa gisirikare bwa FARDC aremeza ko ari amakuru y'uko M23 ifashwa na unité de communication soviétique zituruka hanze y'igihugu zibafasha mu itumanaho ry'ibanga communication cryptée. Raporo ya Service National de Renseignement y'u Burundi yo iravuga ko ari mouvement suspecté
mu gace kahitwa Bukumbirwa na Tongo, abivuga ko M23 irimo kubona intwaro nshya ziri guturuka mu majyaruguru. Kuva ku isaha 4 za mu gitondo kugeza ku masaha ya saa 8, imirwano yari igikomeje mu buryo bukomeye muri Nyabyondo centre. Aracyara mu maboko M23, ariko FARDC na Wazalendo bageze hafi y'ibiro by'umuyobozi w'umujyi, biro administrative. Umusozi wa Kihira urimo guhinduranya ubugenzuzi inshuro nyinshi. Ni zone Constante, karere kari hagati kafashwe nkuko bigaragara. Ni mu gihe kandi kuri Axe Rusieri Sake Nyabyondo M23 iracyayigenzura ikoresheje blocage militaire kugira ngo itume ibikoresho bya FARDC bitagera imbere. N'umwe mu basirikare ba leta FARDC mu mutwe wa brigade ya 31 bafite imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa Shadow Combat, nkuko rero bigaragara, aho yagize ati turi hafi y'ibyo twari tugamije, ariko dufite discipline militaire ihambaye, bararwana kinyamwuga, abandi bafite commandement centralisé, ubuyobozi bugaragara kandi buhuye neza. Mu isesengura rigaragara ryatanzwe n'uwahoze ari umusirikare impuguke mu by'intambara zo mu misozi, aravuga ko Nyabyondo ishobora kuba igiye kuba point de bascule, ahantu y'intambara. Uko rero bigaragara, ati niba FARDC ifashe Nyabyondo izaba ifunguye inzira igana Isake no kwinjira muri koridoro yerekeza Igoma, ariko niyo M23 yihagaritse bizaba bisobanuye ko bafite ubushobozi bwo kurinda Goma igihe kirekire. Uyu mugabo uyu akaba avuga ko rero kuri ubu ibintu bitameze neza, aho yagize ati M23 yateye imbere mu gukoresha ibikoresho bya communication numerique, ibikoresho by'itumanaho rifite ubuyinga bwa none, bikaba bituma bayobora imirwano neza ugereranyije na FARDC. Nubwo Kinshasa ivuga ko iri mu ntambara yo kugarura ubumwe bw'igihugu, hari abasasanguzi bavuga ko imirwano isa n'urugamba rukomatanyije hagati y'igihugu ndetse bibangamira abaturage. Raporo zitangwa n'abashinzwe ubutasi ziravuga ko hari equipment militaire sophistique, ibikoresho by'intambara bigezweho byagaragaye ku ruhande rwa M23, birimo ibikoresho byo mu bwoko bwa night vision, ibikoresho bifasha abasirikare kureba nijoro, biri kugenda bigaragara ko biri muri ibi bice. Umwe mu baturage utuye Nyabyondo mu buhamya yatanze yagize ati twabonye indege ntoya ziri hejuru y'umujyi, nyuma yuhumvikana ibisasu byinshi, twahise duhunga, abana n'abagore benshi bari mu nzira berekeza Kicanga. Umwe mu basirikare bari mu M23 ku rwego rwa platoon yagize ati turi mu rugamba rwo kwirwanaho, FARDC yateye idafite imbaraga zihagije, turacyafite morale y'ingabo iri hejuru. Nkuko rero uyu muyobozi wa platoon yabitangaje, imirwano ikaba ikomeje kuba intense mu gisagara cya Nyabyondo, kandi kugeza ku mugoroba w'ejo byagaragaraga ko imyiteguro yari ikomeye. Nkuko rero bigaragara ngayo nguko rero umupfunyapfunyo nivyo biri kubera mu bice bya Nyabyondo. Ndumva mufashe isura yuko ibintu bihagaze. Ni munyemere noneho tuje twumve ibyo abarundi bari gukora mu bice bitandukanye bya Sud Kivu, nkuko amakuru ahari abigaragaza. Sud Kivu bimeze gute Mutama? Situation hari ni igiye kugeza ubu ngo ingabo z'u Burundi zashyizemo ibirindiro bikomeye cyane, n'ibirindiro umutwe wa 23 ndetse n'umutwe wa twirwaneho butuvugana batangiye gutabarizwamo n'abanyamurenge, bababwira yuko ngo babona neza yuko bagiye kugabwaho ibitero. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe aka karere mu by'ukuri k'imisozi miremire y'umurenge kazwi nko mu cyo hagati Ndondo ya Bijombo ndetse n'ahitwa Bibogobogo no mu bice byitwa Mibunda ndetse na Minembwe, hajyaga hagaragara abasirikare b'abarundi ariko batagize gute birindiro bikomeye. Ubu ngubu noneho bya bikoresho bimaze iminsi bizanwe n'ingabo z'u Burundi biciye mu kiyaga cya Tanganyika, harimo n'amashitingi yo gukora kampu, bashyizemo amakampu, ndetse buri kampu yose, buri gace kagiye karimo abasirikare bagera kuri 12 hajya hateretseho imbunda mu misozi yazo. Ni imbunda ngo ziteguye isaha n'isaha kugira gute kuza kugaba ibitero. Ubwo rero hari n'ibindi bice mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara neza yuko ashobora kuza kubaho ibintu bibi cyane, nko mu bice byahitwa za Mulimba, mu gace kitwa Matanganika, kano gace kitwa Nganji ndetse n'ahandi
biragaragara yuko ahantu hashobora kuza kuba mu by'ukuri ibintu bidasanzwe. Abanyamurenge rero bakaba batangiye gutabaza bavuga bati rwose ni mudutabare, ngo batabaza nyine na M23 ndetse ngo bavuga ko ngo FDLR yaba ngiye kugabaho ibitero, kuko FDLR ntago bajya bayitandukanya n'ingabo z'u Burundi. Gusa ingabo z'u Burundi zo zikavuga ko ngo zirimo zirageza ibishoboka byose kugira ngo abangaba n'ubundi ngo batazakorana n'iyo mitwe ya M23 ndetse na Twirwaneho, ngo bakabana nyine mu mazu, dore ko ngo iyo baje ngo bagira gute babana mu mazu nyine mu rwego rwo kugira ngo iyi mitwe irwana ku ruhande rwa leta ngo itabasha kugabamo ibitero mu baturage. Nuko urebye mu bice byo mu Minembwe cyangwa se mu misozi miremire ya Murenge, niyo situation navuga ihari. Ibindi turagira tubakurikiranira tubabwire nk'ibice bya Murambya, hano za Kaziba ndetse n'ahandi. Yego, reka rero duhite dukomereza n'ubundi Uvira naho atubwire. Uvira, reka dusimbukire rero ubwo mu bice bya Uvira bwana mumenyesha makuru, mbabwire yuko urusaku rw'imbunda rukomeje kugenda rwumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira, aho ubu tuvugana impamvu zimwe ntabwo ziramenyekana ariko izirimo zirakeka bitewe na situation mu by'ukuri ubona ihari n'abazalendo. Nukuvuga ngo amakuru mfite wazalendo bageze gutya basubiranamo n'ingabo za leta ya Kinshasa mu gace kegereye rwose quartier za hano muri Kavimvira. Ni ugusubiranamo bivugwa neza yuko byanga bikunda kurimo kuraterwa n'ibirimo birabera ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bongeye kugaba ibitero, ndavuga abazalendo babigaba ku baturage barimo barambuka kugira ngo babambure ibyo bagize gute, ibyo bambukanye cyangwa se ibyo bavuye guhaha. Ni ukuvuga ngo amafaranga arimo arasorerwa ahangaha ni amafaranga y'umurengera, kubera yuko ayari asanzwe atangwa kuri gasutamo bitewe n'ibyo umuntu yambukanye cyangwa se ku mupaka, bayakubye inshuro zirenga 3, kuko bari kuyatanga ku mupaka nk'ibisanzwe ariko banagera imbere bagasorera wazalendo. Ubwo rero mu masaha y'isa moya n'igice z'ijoro imbunda rwose zatangiye kumvikana, kugeza nko mu masaha 3 bari bameranye nabi cyane, n'abasirikare ba FARDC bari barimo bakora icyitwa patrouille yo gucunga umutekano nyine bisanzwe. Babasanga ku mupaka bamaranye abo baturage amasaha agera kuri 6, kuko bari bahageze mu masaha rwose ngo ya saa 6 n'igice, saa 7 gutyo. Ubwo rero ahubwo ni hafi saa 9 gutyo. Noneho rero barakubitana bikomeye cyane ku buryo amakuru mfite ubu nuko abawazalendo bagera kuri 6 basize ubuzima muri iyi mirwano, ndetse abagera kuri 14 bakaba bakomeretse. Ubwo rero ibi byose bije bikurikira ugusubiranamo n'ubundi kwa FARDC na wazalendo kwabereye mu bice bya Ruvungi, hano mu bice byo hejuru iyo ngiyo mu misozi ikikije Uvira, naho hakomeje kugenda haberamo gusubiranamo gukomeye cyane, kuko nko mu bice bya za Kamanyora bimeze nabi cyane muri iki kibaya. Urumva rero ni situation mu by'ukuri nakubwira ko ikomeje kuba mbi cyane, mu gihe abangaba bakabaye bakomeza gukorana mu kurwanya umutwe wa M23 bivugwa yuko ushaka kwinjira muri uyu mujyi. Ngayo nguko rero reka tujye kuri inkuru ivugwa kuri Kayumba Nyamwasa, aho kuri ubu ari kuvugwa amakuru adasanzwe. Reka turamvure iby'inkuru. Umutwe wa MRDP Twirwana ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri gushinja ihuriro P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa, leta y'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR kugira umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Umwe mu bofisiye bakuru ba Twirwana Koloneli Rugaba Fidel yatangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko nyuma ya P5 igabwe ibitero bikomeye mu myaka ishize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo,
kandi kwishyigikiwe na leta y'u Burundi ndetse n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Kayumba yaraje ariko nawe ntabwo yayizanye kuko nyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushyigikiye. Irya P5 ya mbere yabaye mwiriya myaka ishize abari aha ngaha n'abakamera icyo gihe haje abasirikare bagera hafi kuri batayo, hari naho ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe abandi barafatwa, bamwe bajyanwa muri gereza, mwarababonye ku mateleviziyo bamwe bacibwa imanza mu Rwanda. Colonel Rugabo yakomeje agira ati nanone uno munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo. Uwo muntu wabo ubaha urubuga ngo ni Tawimbi, ni Mwasunzu, Muniganama, Banyamusaraba n'abandi. Kayumba Nyamwasa yaraje ava muri Afurika y'Epfo ajya i Bujumbura akorana inama n'abo bantu bose. Ni amakuru dufite kandi dufitiye isoko yizewe. Uyu murwanyi asobanura ko Kayumba yanabonanye n'umuyobozi w'u Burundi n'abayobozi b'Abarundi bakuru barimo uw'umutwe w'iterabwoba FDLR wavuye muri Kongo, bambaye impuzankano z'ingabo z'u Burundi, bakorana inama itegura uburyo P5 izakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabo yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 bashobora kuba baramaze kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Bujumbura. Ati Nyamwasa yabonanye n'umuyobozi w'u Burundi, yanabonanye kandi yabonanye n'abandi bakuru b'iterabwoba bavuye ino muri Kongo, barambuka bashorewe na leta y'u Burundi, bambikwa impuzankano y'u Burundi nk'abasirikare b'u Burundi, bakambuka bakagera mu Burundi. Niyo bakorera inama, barangije gahunda zabo bakagaruka, bavuze ko bagomba kuzamura ingabo, ahubwo bikekwa ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze kuzamuka imisozi. Colonel Rugabo yemeza ko Kayumba we atigeze ajya muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo yafashe indege imujyana i Kinshasa kuganira n'abayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibiganiro asubira muri Afurika y'Epfo. Ati ariko Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka, yafashe indege ya Kinshasa kubonana n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere y'uko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 ntawe ihuriye na MRDP twirwaneho, ahubwo n'abanzi bacu batumazeho abantu, nibo bafatanye na FDLR, nibo bafatanyije n'umuntu wese uri kutwica. Colonel Rugabo yatangaje ko niba P5 ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, MRDP twirwanaho yiteguye guhangana nayo kandi izabafata nk'undi mwanzi wese, nkuko rero yabitangaje. Reka rero dukomeze n'ubundi twumva umutama atujyane ku zindi agisa tubwira ibijyanye n'ibiri kubera muri Wazalendo, aho bivugwa ko hari amakuru akomeye y'ibiri kugenda biba kandi ibiri kugenda bifata urundi rwego. Bimeze gute muri FARDC mutama? Reka dusimbukire rero ubwo mu bice bya Uvira bwanamenyesha makuru, mbabwire yuko muri Kivu y'Amajyaruguru rero ibintu bikomeje kugenda nabi cyane. Bwanamenyesha makuru ngira ngo warabyumvishije ko kuwa gatandatu tariki ya 18 Ukwakira 2025 hagabwe ibitero karabutaka mu duce dutuwe cyane muri Meti, mu duce twa Buhaya ndetse no mu nkengero zaho, ngira ngo n'umutwe wa 23 warabitangaje. Ibi byose bikaba byarakozwe n'indege ya Sukhoi 25 y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ni indege y'intambara Kamem. Ubu tuvugana rero situation ukuntu imeze muri ibi bice bya Warikare ndetse no mu bice bya Masisi yegera Warikare n'ubundi. FARDC yongeye gutegura ibi bitero kubera yuko amakuru dufite nuko mu masaha ya saa 7 n'igice rwose ngo hari hateguwe ikintu cyitwa ibitero karabutaka. Gusa bigaragara yuko FARDC ishobora kuba yamenye neza yuko ngo umutwe wa 23 witeguye kuba waza gusubiza inyuma ibi bitero, ndetse ngo na Sukhoi 25 ikaba yaraswa, kuko ngo niyo yari gukoreshwa cyangwa se agakoreshwa zino ndege za drone
ku buryo bivugwa yuko ngo iki gitero bashaka kuza kugisubika. Gusa ubwo ibyo nashaka kubabwira situation iri muri biriya bice bya Medi, bino bice byegereye usanga usatira Pinga, FARDC yahashyize abasirikare benshi cyane, bigaragara yuko nyine n'intambara yo ku butaka bashobora kuyirwanya kubera yuko ngo bamaze iminsi bagaba ibitero hakoreshejwe indege, bakabona umutwe wa 23 nta bidasanzwe byo gusubiza inyuma ibi bitero. Biravugwaga rero ko banateguye ibitero karabutaka by'imodoka nako by'imirwano nyine isanzwe, infantry war, iyi ntambara yo ku butaka. Ubwo rero turacyategereje ngo turebe uko bimeze, gusa abaturage bo batangiye guhunga bava muri ibi bice. Ubwo turakomeza kugenda tubakurikirana tubabwire icyaba kiri kujya mbere mu by'ukuri. Ubuyobozi bwa AFC inshuro nyinshi bwagiye bushinja Burundi kwemera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoresha ubutaka bwabo mu kugaba ibitero ku birindiro by'uriya mutwe ndetse no mu duce dutuwe n'abaturage ikoresheje drone z'intambara. Ni AFC ku rundi ruhande idahisha umugambi wo kongera gusatira umujyi wa Uvira uherereye ku mupaka wa Kongo ndetse n'u Burundi mu duce igenzura. Nubwo kuri uru ruhande iri huriro rigikomeje ibiganiro na leta ya Kinshasa, ibiganiro bikobera i Doha muri Katari. Amakuru aravuga ko uyu mujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ucunzwe n'ingabo zirimo iz'u Burundi, ibiri mu mbogamizi zibangamiye gahunda ya M23 yo kuwufata. Hejuru y'ibyo nanone hakaba hari umujyi uherereye mu kibaya cya Ruzizi, bisobanuye ko ingabo za FARDC zitapfa kohereza no kwigarurira mu buryo bworoshye kuko zaguwe n'uru rugamba. Kinyamakuru Africa Intelligence kiravuga ko M23 yahisemo gutegereza ibyiza umusaruro umwuka mubi wadutse muri Uvira mu ntango z'ukwezi kw'icyenda, nyuma y'uko Perezida Kisekedi yashyigiragaho General de Brigade Olivier Gasita ushinjwa gukora na M23 ngo kuko ngo abo umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu karere ka gisirikare ka 33 k'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Bivugwa ko mu rwego rwo kwigarurira Uvira abarwanya M23 bashaka kuburizamo imirwano itaziguye y'abasakiranye n'ingabo z'u Burundi, ibyatumye batekereza kuba bagirana amasezerano n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye yuko nta ruhande rwemerewe kurasa urundi. Ni Gitega ku ruhande iri gusabwa kureka imikoranire na Kinshasa mu rwego rwo kwirinda ko intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakambuka umupaka ikagera mu Burundi. Bivugwa kandi ko mu byo M23 isaba Burundi harimo ko mu gihe yaba ifashe Uvira bakwima ubuhungiro abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo na FDLR rigizwe n'abasize bagize urare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ndayishimiye ku rundi ruhande rwe yasabye M23 kwitandukanya n'u Rwanda, ashinja guhungabanya inyungu z'igihugu cye nk'uko abivuga. Akaba rero ari amakuru twabashije kumenya arabana n'ibi biri kuba. Reka rero duhite tudatinze tujya noneho mu bindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Duhere Ifizi Umutama tubwira Ifizi uko byifashe iby'uru rugamba nyuma yo kumva amasezerano ya Ndayishimiye ndetse na M23 turi buze no kuyagaruka mu makuru yacu ata. Fizi bimeze gute muta? Imisozi myinshi itandukanye yo muri Fizi ikomeje gukorwamo deployment zidasanzwe uruhande rw'Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo batangiye gukura abasirikare mu misozi itandukanye yahariya Gomba Kitara ndetse kandi n'ahitwa za Muheta muri Uvira babazana mu byerekezo by'ahitwa za Makunji, Makamba ndetse n'ahitwa Kananda, mu misozi yitwa Mokanga, Kakungu ndetse n'ahitwa za Karimberembe, mu misozi yitwa za Kabanja n'ahitwa za Biera. Bikanavugwa kandi byemezwa yuko hari n'abandi basirikare bari kwerekezwa mu misozi y'Ifizi bavuye mu kiyaga cya Tanganyika, bari koherezwa mu ibanga rikomeye cyane biyambariye imyenda ya gisivile. Aba bose kandi bakaba bari kuzanwa mu cyerekezo gikomeye cyane cy'uruhande rw'Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari kuvuga yuko abenshi muri bo bari bahita berekezwa mu byerekezo by'ahitwa za Kabeya, abandi bakerekezwa ahitwa za Mwanamukwe muri Minembwe, mu byerekezo bya hariya za Kibiri, Barimba n'ahitwa mu byerekezo bya Kirenga. Bikemezwa yuko kandi ibi igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi babikoze mu gihe gitoya nyuma yo kumenya yuko iriya misozi ya Fizi itandukanye cyane cyane iriya misozi ya za Katenga,
imisozi yitwa za Mutobwa n'ahandi hatandukanye za Katenga. Ngahangaha umutwe wa 23 byamaze gukekwa n'uruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yuko ngo ashobora kuba haramaze kwinjirirwa n'umwanzi ari we M23. Birumvikane ko rero ibyo bintu biribuze gukomeretsa kandi birumvikane ko biribuze guhindura isura mu gihe gitoya, mu gihe koko igisirikare cya FARDC cyaba gikomeje kohereza abasirikare mu misozi ya Fizi. Bikemezwa ko kandi uretse imisozi ya Fizi no mu bindi bice bitandukanye bitangatanze ino misozi y'Iminembwe hakomeje koherezwa abasirikare ku ruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ni urugamba ubona yuko ku mpande zombi ukomeje kwitegurwa ndetse kandi rushobora no kuza gukomera no guhindura isura mu gihe gitoya, bitandukanye n'ibyo twibwira cyangwa se n'ibyo twatekerezaga. Ibi rero ni ibiri kubera muri Fizi, ni mu gihe rero no muri teritwari ya Rucuru naho urugamba rukomeye kandi rutoroshye. Reka Umutama tubwire ibiri kubera Rucuru bimeze gute Mutama? Ugana imisozi myinshi itandukanye yo muri teritwari ya Rushuru, deployment ziravuza ubu ndetse kandi deployment zaciye ziravuza ubu ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu uruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe cyangwa M23 ahitwa za Nyakakoma mu misozi ya Buheri, ahitwa Ishasha, imisozi yegereye ahitwa za Ntungamo, imisozi yegereye za Kinyambu ndetse kandi n'imisozi yegereye ahitwa mu byerekezo bigana za Mabenga hafi y'umuhanda w'Intersonari kabiri ndetse n'ahitwa Kisaro. aha hose hadeployinzwe abasirikare n'ahitwa mu byerekezo byegereye ahitwa za Rubare. Biri gukorwa rero mu bufatanye bukomeye cyane ku ruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe cyangwa M23 nyuma yo kuvumbura amakuru yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane abacancuro ngo bari kuvuga yuko ibice byose byo muri teritwari ya Rushuru bigomba gufatwa ngo iki cyaga cya Edouard aricyo kibaye inzira, kuko ngo abacancuro b'Abanyakolombiya, Argentine, Mexique ngo barashaka iki kiyaga cya Edouard ngo kugira ngo bagikontore mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ibi rero nibikomeje kugenda bigaragara yuko biribuze guteza akaganetse kandi bikaba n'ikibazo ku rwego rudasanzwe ukurikije uburyo ki operasiyo ziri gutegurwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, byaba ari ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa M23 kandi bikaba biri guca amarenga nyuma yuko uyu mutwe watangiye kudeployinga abasirikare mu misozi y'Inyakakoma ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye. Nibiri kubera muri teritwari ya Rucuru. Reka tujye no mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya M23 tugigoma Igoma nawe aramba korera kwavugwa. Goma bimeze gute Mutama? Imirwano yongeye guhinduka ndetse kandi imirwano yongeye kubera cyane mu misozi hano muri Warikare. Oya. Hello brother, makuru. Yego nibikomeje kugenda biba rero uyu no wampaga amakuru y'ibiri kugenda biba ndetse binagaragara, kaba rero ari bikomeje kugenda bigaragara. Reka tujye Warikare naho twumve ibiri ko biragenda biba impumeko yaho mbere ko turi buze kwinjira mu makuru ya politike. Reka twumve ibya Warikare. Babwiza ukuri ko urugamba rwongeye gukomera cyane kandi urugamba rwongeye guhindura isura mu misozi y'Iwarikare. Ubu turi kuvugana imisozi yahitwa Mayuano, ikitwa urusaku rw'amasasu rw'imbunda ntoya ndetse n'iziremereye ruri kumvikana ahitwa za Mayuano, ikitwa uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bongeye kugaba igitero baturutse ahitwa za Masingu ndetse kandi abandi baturuka za Idunga bamanuka ku muhanda w'Intersonari 3 berekeza mu byerekezo bya Mayuano. Bikavuga yuko kandi ibi bikozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko umutwe wa M23 nawo ngo warumaze kohereza abasirikare bavuye ahitwa za Mihanda hariya muri teritwari ya Rushu, teritwari ya Masisi Puruta, abandi bavuye mu byerekezo bya Mifuti Kamukahore berekeza Iwarikare. Ibi bikaba byo bitumye rero uruhande rw'igisirikare cya FARDC bihutira kugaba igitero ahitwa Mayuano, dore ko bivuga yuko iyo Mayuano ariyo yari igiye guhindurwa inzira yo kwerekezwa muri bice byari azanye nzira Busisi Nyasi ndetse hafi y'umuhanda w'Intersonari 529 bakagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Nshuti bavandimwe, ibintu byongeye kubera ndetse kandi byongeye guhindura isura aho deployment zakomeye cyane mu misozi yitwa Musheko, Mikolo, Itebelo, Masingu, imisozi yitwa Dipe, ahitwa Usumbuka ndetse kandi utundi duce dutandukanye. Biragaragara yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bambariye urugamba kandi ibi bibaye nyuma yuko uyu mutwe mu gihe gitoya biri kuvuga yuko iriya misozi yegereye ahitwa za Kibati hariya mu misozi yegereye za Ngenge, Muriri, Ntoto
hose uyu mutwe ukomeje kohereza abasirikare, kandi bikavugwa yuko uruhande rw'uno mutwe ngo bafite gahunda yo kwambura FARDC iriya misozi ya za Kasuka, Rimangi, Kembe, Nsindo ndetse n'ahitwa Kibuwa. Ibi rero bikaba byatekerejwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bavuga bati mu gihe twaba turyamye tugasinzira ibigiye kutubaho ni ibintu tutiteguye mu gihe gitoya, kandi bikanemezwa yuko uruhande rw'umutwe wa 23 ngo bagarukanye operasiyo idasanzwe yiswe ngo ni long distance operation yo kwataka ibice byinshi bitandukanye kandi biganza mu duce twinshi turi strategique bakoresheje iyo tactique yiswe ngo ni long distance operation. Yego, reka duhite rero dukomeza n'aya makuru tushye ku ruhande rwa politiki. Tubabwire ko umunyapolitiki Seth Kikuni tavuga rugero ubutegetsi bwa Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatawe muri yombi kuri uyu wa gatandatu kigera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri Kinshasa, aho yarakubutse Nairobi muri Kenya. Amakuru yitabwa muri yombi ryemejwe na mugenzi we Claude Rubaya mu butumwa nyuje ku rubuga rwa X, aho Rubaya yagize ati akigera Kinshasa kuri uyu wa gatandatu avuye Nairobi mu ndege isanzwe ya Kenya Airways, Seth Kikuni yafatiwe passport n'abakozi ba DGM ishami rishinzwe abinjira n'abasohoka, nyuma atabwa muri yombi n'abantu biyitiriye ANIR, urwego rwa Agence Nationale de Renseignement, urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano na DEMIAP, bamujyana ahantu hataramenyekana. Kikuni rero yaherukaga gutangaza ko agiye kuva mu buhungiro akanyura ku kibuga cy'indege mu kibaya cy'urupfu yerekeza Kinshasa nkuko yabivuze. Seth Kikuni uri mu bakandida batanye na Tshisekedi mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2023 yari amaze iminsi Nairobi, ndetse ari mu banyapolitike bashinze ihuriro Savo la RDC iyobowe na Joseph Kabila Kabange. Seth Kikuni yari amaze igihe gito afungiye muri gereza ya Makra, aho yarekuwe ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 3 2025 nyuma yo kumara amezi 6 afunzwe. Nkuko rero bigaragara mu kwezi kwa 9 2024 yari yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe azira gushishikariza abantu kutumvira ubutegetsi no gukwirakwiza amakuru y'ibihuha. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwa leta ya Kongo cyangwa se inzego zishinzwe umutekano ruragira icyo rutangaza kwitabwa muri yombi ry'uyu mugabo. Reka dukomeze n'andi makuru tujye kuri kugenda bivugwa n'ubundi mu bice bya Goma, aho rero igoma naho bivugwa ko umutekano uri kugenda uhungabana. Goma bimeze gute? Ubwoba bwinshi ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu mujyi wa Goma batangiye gusakasaka abaturage bakeka yuko bahishe intwaro cyangwa se bafite bimwe mu bikorwa bitandukanye bakora byo gutata uyu mutwe mu mujyi wa Goma, byatangijwe n'uruhande rw'uyu mutwe mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ni nyuma yo kwikanga yuko uruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda begereza abasirikare benshi cyane mu bice bya Nyiragongo, bakomeje kugenda babatata cyane cyane za Wazalendo, FDLR n'abandi batandukanye. Biravuga rero ndetse kandi biremezwa yuko imisozi yazamuka Katindo, Rusayo, Rutoke abasirikare ba 23 bakomeje kugenda bakoramo ibikorwa byinshi bitandukanye byo kugenda basakasaka mu mazu y'abaturage bareba yuko nta ntwaro bahishe, ndetse kandi n'ibindi bizibiti bafite bishobora kuba byabashyira mu kibazo gikomeye. Birumvikana ko rero ibintu bikomeje kugenda bihindura, ndetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzahaza undi, kandi bikanavuga yuko uruhande rw'umutwe wa 23 ibikorwa batangira muri ya misozi y'Nyiragongo ngo ni ibintu bamaze igihe batekereza, ndetse kandi bavuga bati nubwo twibana mu duce tumwe na tumwe ariko n'iriya misozi itandukanye ikomeje kumvikanamo umutekano mukeya ishobora kuza guteza ikibazo gikomeye, ndetse kandi no mu tundi duce tukaba twasatirwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bakoresheje abafatanyabikorwa babo. Ubu rero turi kuvugana imisozi ya za Bukumu, imisozi cyane cyane ya hano muri Nyiragongo, iriya misozi ya za Rusayo niho biri kuvuga yuko hafatiwe ngo abaturage nibuza ngo batari hasi ya 67 bashinzwa gufatanya bya hafi n'ihuriro ry'igisirikare cya FARDC. Bikanavuga yuko kandi ngo ibikorwa bikomeje nyuma yuko n'ubundi FARDC yamaze kumenya yuko ibikorwa bikiri gukorwa mu bufatanye bikomeye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo uko umunsi ugenda uzaza undi. Rero ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje guhindura, ndetse kandi bikomeje no kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi.
intambara kugira ngo udacika ni uburyo bwa gisirikare bukoreshwa mu buryo bwa position avance, umwanya uri imbere cyane mu mirwano, aho abarinzi baba bari hafi y'imirongo y'abanzi kugira ngo batangire amakuru y'imbere ku rugamba y'ibiri kugenda biba ndetse no ku ibintu bihagaze. Turebye ibijyanye na renforcement des troupes, turabwira ko mu masaha y'ijoro ku igenekerezo rya 17 rishyira ku igenekerezo rya 18 Gitugutu 2025 ibikorwa byo kongera ingabo n'intwaro renforcement des troupes et des armements byatangiye gukorwa mu buryo buhuye neza, aho rero amakamyo 12 yo mu bwoko bwa kamyo logistique yaturutse Rumangabo yageze mu gace kahitwa Katonde ku isaha 4 za mu gitondo, atwaye intwaro zirimo mortieri 220 mm, ibisasu bya mortieri byo mu bwoko bwa 120 fils de sate AK103 hamwe n'amasanduku y'amasasa arenga 3000. Umwe mu basirikare bakuru muri M23 muri Rubero Komanda Calme akaba rero yagize ati iyi ni phase tactique yo gukosora aho M23 yari ifite intege nke mu rwego rwa logistique. Ijambo rero rikomeje kugenda rigaragara muri bice no kurindira abaturage umutekano bagasubiza ibintu mu buryo kuko bahamya ko bizamaze kuba désorganisé. Ku rundi ruhande amakuru yemejwe n'abaturage bo mu gace kahitwa Kipesi aravuga ko hari abasirikare bashya basaga 10,200 bageze muri aka gace ku manywa ku wa gatandatu baturutse Rucuro banyuze ku muhanda Kikuku Bilundu bakomeza Ihura bakoresheje uburyo bwa déplacement na train kwimuka mu masaha y'ijoro nkuko bikunze kugenda bigaragara. Kuwa gatandatu nimugoroba ku isaha 11:30 humvikanye drone de reconnaissance, indege nto za gisirikare zikoreshwa mu butasi ziri hejuru y'ibirindiro bya FARDC no muri Kirumba. Abasirikare ba leta babibonye bahise bashyira mu bikorwa mesure anti drone, ingamba zo kurwanya bashyira mu bikorwa uburyo bwo kuyicishaho batareba barrage de signale, nubwo ariko FARDC yabashije kuyirasa imwe. Raporo y'iperereza mission MONUSCO secteur nord Kivu ziragaragaza ko M23 bakomeje gukoresha izindi drone tactique de surveillance, indege z'ubutasi zifite akamaro mu bijyanye n'intambara ziri gukoreshwa mu gupima abasirikare ba leta baherereye. Izi drone zifite ubushobozi bwo gufata amashusho y'ikirere mu buryo bwa cartographie numérique, gukora amakarita y'ikoranabuhanga, zikohereza amakuru kuri poste de commandement opérationnel ahantu hagenzura ibikorwa bya gisirikare muri Kibirizi. Ibi biratuma AFC ibasha kumenya buri mwanya wa FARDC ikamenya aho itera cyangwa se uburyo yirinda. Nkuko rero amakuru bigaragaza hari kubaho ikizwi nka coordination stratégique nkuko amakuru y'ibanga y'umutwe M23 bivuga. Kuva ku igerekerezo rya 10 Commandant General de AFC yari yemeje plan de stratégique 2025-2026 igamije gushyiraho nouveau ordre militaire et administratif dans une zone libérée. Ubuyobozi bushya bwa gisirikare n'ubutegetsi mu duce bizigaruriwe muri uyu mushinga Rubero igomba kuba base logistique régionale, ikigo cy'ibikoresho ku rwego rw'akarere ku ngabo za M23, kandi kicumbiro igahinduka poste de commandement de zone, ibiro by'ubugenzuzi bw'intara. Ibi bikaba byerekana ko M23 irimo gukora mu buryo bwo kurwana ahubwo no mu buryo bwo kubaka imiyoborere ahantu igeze, nkuko ro byagiye bigaragara no mu bindi bice bagiye bashyiraho abayobozi. Mu gihe M23 yongereye ingabo za leta FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo batangiye kwitegura contre offensive, igitero kidasanzwe ku mugoroba wo kuva ku igenekerezo rya 17 Gitugutu 2025 brigade ya 32 y'abakomando ba FARDC yohereje abasirikare bayo benshi Kanyabayonga bashyiraho position d'attente ahantu hishe bari gutegurira ibitero. Ku rundi ruhande itsinda rya Wazalendo ryari riyobowe na Colonel Safari Makanaki ryakomeje kugera mu gace kahitwa Butuhe rishyiraho uburyo bw'ambisikade ku muhanda yinjira muri ibi bice. Abaturage bo muri Kirumba batangaje ko bumvisha amasasu y'intambara kuva ku igenekerezo rya 18 mu gitondo ku isaha 11 mu gihe M23 yageragezaga kugenzura umupaka witwa Katondi na yitwa Kapesi. Reka turebe reaction de la population, ibitekerezo by'abaturage mu masaha ya mbere ya mu gitondo ku munsi wo kwa gatandatu. Abaturage mu gace ka Kipesi bavuze amakuru akomeye, aho umwe yagize ati ahantu bunu urusaku rw'amasasu gusa, twumva ngo M23 irashaka gufata Kanyabayonga ariko natwe turambiwe intambara
nta munsi w'ituze tugira. Abaturage benshi batangaje ko batangiye kwimuka berekeza i Butembo ni Beni, mu gihe abandi bari guhungira mu misozi ya Rubero kugira ngo birinde imirwano, nk'uko bitangazwa na raporo de la Société Civile de Rubero yasohotse ku mugoroba wo kwigenekerezo ya 18 Gitugutu 2025. yavugaga ko bahungabanye kuri ubu ibintu bitameze neza. Reka turebe situation actuelle état de la ligne et de la front. Turabwira ko ku isaha Esa 10 za mu gitondo ligne de front principal umurongo w'urugamba hagati y'ahitwa Kicombero n'ahitwa Kipesi M23 rigifite ibyicaro byayo by'imirwano mu misozi yitwa Vurera, mu gihe FARDC iri gukoresha uburyo bwa tire d'aterrare rudre ibisasu bikomeye bya terari mu rwego rwo gusenya ibirindiro bya M23. Kugeza ubu ingabo za leta ziri gukora mu wavre de repli tactique gusubira inyuma mu buryo buteganyijwe kugira ngo zongere guhuriza hamwe imbaraga zabo kugira ngo bongere bagabe ibitero muri ibi bice. Ku igerekerezo rya 18 bikaba rero aribwo byatangiye kugenda bigaragara ko urugamba ruri kwitegurwa mu buryo butandukanye n'ubwigeze bubaho. Amakuru dufite biravuga ko kuri uyu munsi wa Mungu ku igenekerezo rya 19 Gitugutu 2025 ushobora kuba umunsi umwe w'ingenzi mu mateka ya Kivu y'Amajyaruguru. Iki gitondo cyagaragaje ko AFC itari guhindura gahunda, ahubwo iri mu rugendo rwo kwagura ubutegetsi bwayo bwa gisirikare mu buryo bunoze kandi bupanzwe neza. Abasasanguzi baravuga ko uyu mutwe uri gukoresha stratégie de stabilisation offensive, uburyo bwo kubaka ibirindiro bya politike n'ubutegetsi binyuze mu mirwano, uburyo bakoresha imitwe yitwaje intwaro ishaka gucengeza abaturage no kuyobora aho ibintu bitameze neza. Amakuru ari tumaze kwakira ya nyayo, raporo y'umunsi synthèse y'uyu munsi iragira iti Rubero imirwano irakomeye hagati ya 23 na FARDC. M23 ngera ingabo zisaga 3500 mu masaha 48 gusa. FARDC na Wazalendo bari kwitegura contre offensive muri Kanyabayonga. Abaturage barenga 8,000 bamaze guhungabana, bamwe bari kugenda bava mu byabo. Drone de reconnaissance M23 ziracyari mu kirere cya Rubero. Ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko bitandukanye n'ibyo benshi bari biteze, nk'uko amakuru akomeje kugenda bigaragaza. Kuri ubu ibikomeje kugenda biragaragaza ko ari gutegurwa imirwano ikomeye mu bice bizahitwa Warikare, Rusamambo, Bukumburwa. Ari gutegurwa offensive de stabilisation et de guerre logique, ni mu gihe ku mupaka wa Kavimviraho mu ntara Kivu y'Amajyepfo naho havuzwa aya makuru.